na ni gatho nyingi muno ni guthina na guikarania na ithutheini wa tabarira ya Ndurumeni ni ceceni ya Inooro TV otore gukwirite twina mugeni hoino muthi ni commissioner Honorable Priscilla Nyokabi ni commissioner kuria National Gender and Equality Commission guciria o hanini no gutwira ni atia mwikaga mukoragwo munyitireire ki o kigeithagia eroreri hoino muthi nikwega na ni wega muno ni kujeta karibu sana na jokie gatho na ni njiragwo ni mashabiki makuria Nyeri Njari Bemba na acio angĩ othe mashabiki aitu harĩa na ngigi uria wa Kenya ite so othe tumageithie harĩa hothe marĩ marathikĩrĩria harĩa hothe maratwĩrorera tumageithie muno tu akimendera muthenya mwega no tuko mwega na Idul Fitri njega asante sana nijue ni twenda muno uko nae riri mucirithania Martha Koome no ni ndo maundu matiganite tutigakorwo twi hamwe na ni maundu marathie mario maingi thiini wa bururi uyu wa mbere ketwambe twanjiririe na commission yanyu mwikaga atia National Gender and Equality Commission. Commission itu ithondeketwo na katiba ya 2010 commission iria cia human rights ihoto ciandu na ihoto cia Wanjiku no riu ihoto icio ri ni hari ihoto ciothe cia human rights iria tugitaga Bill of Rights chapter 4 no ni kuri ihoto cia special interest groups atimia yuthi andu mari mawathe ciana andu akuru na andu aria twitaga minorities and marginalized riu commission itu ri iroraga ihoto cia ikundi cio ithathatu nigetha matigakihatirio tondu watho ukoragwo ri wa mundu wina hinya watho rimwe wandikagwo ni aria mena hinya utarorwo wega ri no uhatiriria aria mena hinya mahatiriria aria matari na hinya na nigetha ona tuiganania andu tondu watho naguo ni ukaga kuiganania tariu ni kuri watho uyu twitaga wa atimia ni tuge watho wa 2/3 ite igiri cia ikadirwo ni athuri gitegia gatatu magagitigira mutimia ni kuri watho wa yuthi aria mari 18 to 35 na ti young at heart ni guko bururi witu naguo urio maundu maingi ni yuthi below 35 years na maheo ihoto ciao andu akuru na aria makiritie miaka 60 years and above na mena ihoto ciao andu mari mawathe nao na ni wetarigwa cio mena maundu maingi muno wa ukienda kurorwo nao ni mari ihoto ciao riu commission itu iroraga ihoto cia andu aciothe ona riu kwina covid tukarora ati covid ihoto cia andu acio itikuhotererio ta riu uhoro ta wa teenage pregnancies ciana kunyitwo riu marakiri mici thukuru itarahingũrĩtwo uhoro tocio ni ukwenda bururi ukorwo na strategy uhoro tocio ni ukwenda bururi ukorwo na watho wa ciana watho wa kurangira ciana ni kuri watho ungi naguo umirite wa Romeo and Juliet tondu kwari watho wa sexual offenses buda tawe ndakanyite kamundu kanini no riu ni kurokire ningi riu mundu wa 17 years na mundu wa 17 years riu watho ucio naguo ni turarora na ni guguka watho ucio watho wa ciana woka children's bill na ni gutwarwo kuria bunge maundu macio ma Romeo and Juliet ni makurorerwo hau no mundu ukiritie miaka 18 ndakanyite mundu utarekinyitie ke miaka 18 mwana tondu ciana ni 0 to 18 years no riu kaundu kauka a boy of 18 a girl of 16 children to children consensual again rape kana defilement consensual na miaka yao ndigakorwo itiganite muno tike mundu ningi kia miaka 23 na kana ati ningi auga ati ni Romeo and Juliet ase ati Romeo and Juliet no riu maundu macio mothe ni maroragwo na watho na ihoto icio ciothe iroragwo na watho ningi gender based violence haro cia micii na haro cia unduire mutimia kana mutimia kuhurwo ni muthuri kana muthuri kuhurwo ni mutimia na maundu macio ni mari mawatho mamo ginya micii itu etagwo domestic space na nikio turi watho wa domestic violence utikwenda micii itu ikorwo iri micii ya haro micii fatire gukorwo iri micii ya thayu maundu macio mothe makiri watho-ini na mawatho macio ni mu commission itu iroraga ni njue ni tugucaria o tugithia na mbeka idata ikunene ni tugucaria twariririe cia uria borithi ni ndaigwa no manegenete muno marerirwo same rank horo wa gukorwo ati borithi na borithi nyingi magikihikania na makigia na maundu ma wendo ndaigwa ta gukorwo ukihingo tugucaria waziri ndarenda ile commission itu magiko mari andu agimari bora ni makiritie miaka 18 ri mundu wina magego 32 ri ni atwire matua make na ndikwe commission yanyu of course ni mugithiete na mbere ni dronire mugi congratulate mucirithania gwitwo Martha Koome na kumanagia muthenya wa rucio president ni arikitie kuneana ritwa riake kuria thiini wa bunge kuma muthenya wa rucio ni ukorwo agithurimwo ni bunge ndiwe kana gitutware makinya maria metereirwo kumanagia na haha maria athiete ni mu maingi ugo ithwe na haria turiri oriri tukenete ni thabari ria athiete na tugakena muno uyu niwe Chief Justice wa mbere mutimia
na ni judiciary ito yari ho na mbere ya tuheo wiathi na wiathi witu riu ni miaka 50 na 58 years. So in 58 years this is the first woman chief justice. Ona riria twari na mkoloni tondu mkoloni yai na igoti riake ona akeni ari haga majaji kuma Uingeretha no matiakiri atimia. So uyu ni mwe mutimia wa mbere. So hau ni tukenete muno na tugacokia ngatho na muno tondu Justice Martha Koome ni jaji mwega itogukorwo ati ari mutimia we ni jaji mwega agiikarite high court kiamba agitwika wakiri legal practitioner akiruta wira FIDA akiruta wira katiba eno kiandiko ya 2010 Bill of Rights chapter niwe wari chair wa committee ere yandikire Bill of Rights agicoka riu akiruta wira ari FIDA tukirwa tuwe iria yatumaga Kenya ikorwo eri kiama kimwe watho cio kieherio Martha ni aroraga maundu macio ma watho na andu aria manyitwo ri akamatetera ari legal practitioner agacoka high court arakiruta miaka mingi na court of appeal kuria araringireirie so ni tuge ni jaji ukiri na miaka ya kuigana miaka yake ya watho ni 33 years haha riu aragithurwo ni Judicial Service Commission hari andu 10 from a list of 10 na twakinaga no tondu atimia cio ngeno magithire wega ta Patricia Kameri Mbote ni acokire ciuria wega so atimia reke tuge iririra kiri ihinda ria atimia tondu na Patricia kiri wa good candidate so now JSC iraheana ritwa riake president na keratwara bunge riu rucio nirio agekwo vetting ya bunge ni committee iria ya Justice and Legal Affairs Committee na kirore maundu maria maumirite mundu tuona wikitie marua matari mega no havi uyu president wa Law Society na mashini magakirorwo na jaji ya Curio agicokie kurigana na ugo havi akiugete maundu macio no Justice Martha Koome dai no shuke na hanini so ni turona Justice and Legal Affairs Committee yarikia kumuthurima na gukirora no kuriria metaga public participation ni maragitagathite mundu wina marua make agitware memorandums makirore memorandum icio ciothe mamurie ciuria kiuria kingi na kio kinene ni gia cira uria wa mbere ya githurano no watho kuri doctrine twitaga doctrine of necessity githurano kiari na thiku igire riu Judge Justice Odunga ni auga ati returning officers othe matithuritwo wega na ni thiku igire tuthie githurano utiari udungi doctrine of necessity hau no ri judge ri guti udungi ungiamba gwika ukwamba kurekereria githurano tondu igoti no rigakorwo ho githurano giathira ri maundu maya mangi ndui no matigwo makirorwo kituge hau ni agagicokia alafu na ni auga tiwe wethurire mathuragwo ni president wa igoti na tiwe wakiri president riu ungikirwo ni president wakuthi ugakirute wira ri ni ndungi kiamba gucokia ningi ni ukore insubordination no ni agagicokia kuria committee ni Justice and Legal Affairs yarikia maandike report yao matware report bunge na ndiraiwa speaker ta kumetwo na ihenya makirehe report yao I think next week report yao nayo hitukio ni bunge yothe yahitukia report yao agitwarwo swearing in athiri wa sweyo ni president nigetha akiambiriria wira ta chief justice wa 15 wa Kenya maria ahitukiire nimo maingi gukira maria agitigetie ha atigetie nyiri tuhetaga hanyeni na marigo gethari ni kihu atigetie hanyeni na marigo haria heragwo in the unlikely event kungikinya handu korwo kwina tashwishi theini wa bunge no kugie na tashwishi na gutwike ni kwajia emugusanio gatagati ka thiku ici 28 bunge mahetwo ni makinya ni ati onge kungiko hi kwahota gwitana ringi kana kuthiaga ate timuno tondu ketuge kiuria kiria ikoragwo bunge muno no gikikia region au mita region eriko na ithu atimia tukoretwo tukirega gwikirwo region tondu riri uyu ni mutimia wa mbere Kenya ona you know does it matter where she comes from at this point 58 years you know wehelekereria mama witu arute wira lady chief justice no reke tuge kiuria kiu no gikiumire no riu gitekere kimweri gitingige na regional ndungige na regional balance ya gitikimwe uria tungika ni majaji maya mugwanja ma Supreme Court makoro mena regional balance na mema majaji macio mena regional balance tondu menyere Justice Ibrahim agakiuma mwena ucio wa north na ni muigiramu Justice Lenaola Samburu Justice Mukinu Wanjala Western riu Justice William Muko na Kenya rathurirwo nigetha akireplace Justice Ojwang uria wakiumite mwena wa Luo Nyanza aya Jokindungu agakiuma mwena wa riu Gema Central Kikuyu umenye riu Martha Koome ni Mumeru so ni Gema Meru kituge hatagie riu ndungi hatagie undu utaraire ri gutire kiria kingituma Justice Martha Koome age gwitikirio no riu onage agwitikirio ri ni kuri igoti
na ni kuri the full house. Remember this is committee stage. Leo committee egecokia report negative. Eyo report no ginya the whole house initekire. Wadu mokaga in the main house mugacenjeria ku. Okay. Nigere u nitukuria ta riu mwena wa Jubilee, mwena wa majority leader Muske Munya na majority whip make whip the members na make whip the members of parliament who support government and even who are supporting the handshake nigetha ritwa riu ritikage kwituka na rihituke na thiku iria ciagirire nigetha kiambiririe wira wake na handu hangi ona haratukenia muno menye Supreme Court riu mbere rari na atimieri Justice Muilu na riu Justice Njoki Ndung'u kaundu kau ni undu wa 2/3 ni karatuhuraga muno tondu menye 2 out of 7 is not 2/3 riu 3 out of 7 is what is 2/3 koguo riu ne ikarira riu niria riu ona nire kuhota kwira bunge kana andu aria angi matuike 2/3 ni webere riu riraragia ri na kaguoyo na ri tondu na ri tikinyire riu niri akinyia koguo ndirona bunge atimia bunge nao makiumire magiteithie sister I don't see any problem in parliament na Justice Martha Koome ti jaji uri ogigia na tashwishi kuri majaji magigia tashwishi heta riu jaji akorwa very extreme on one side uyu ni jaji very balanced ndari ahiteria mundu uyu wotokio taraire ri arathie koguo ni autokorwo taraire swearing in swearing in no aria cia handshake ne jone to ciadiriria kaida gatari kunene ni undu wa nginya BBI no niki kimwetereire akirikia gucoyo in ena maundu maingi muno ni kurerwo horo wa majaji aria 40 kindu aria magiru no ni 40 ni maundu mariku mamwetereire mbere yake riu eta mucirithania munene wa bururi uyu ithu tumuthimire ona niturari na giikaro kia timia ya kumukugwira tutongoretio ni waziri Kobia riu twamutaragira first 100 days dikuigana rimwe cia mbere cia kerigu akigira giteini so igira giteini ndagukorwo na learning curve munyakari waraumire court of appeal na ni court of appeal is just a step below the Supreme Court koguo ndarabata muno tita mundu uraumire nja riu ko ni ta Patricia giraumire nja okay igotini otore Justice Willy Mutunga aumiteja agagiuka Supreme Court riu Martha arauma up the ranks High Court, Court of Appeal, then Supreme Court. It's just a step above haria koretwo koguo dari na learning curve aigirari anyite Supreme Court todo Supreme Court tukinegena hanini the production also is not very high ya Supreme Court na Supreme Court ni kwenda ithondeke mawatho todo uria watho wikite ri ni tumitaga gray areas watho black white and grey riu watho ni a lot of gray areas ri ni kwendaga Supreme Court yonanie haria ki jireri umenyeri guoka hindi kwina BBI koguo kwina wira BBI cause riu kwina katiba ni renda gucenjio maundu macio mothe mahota ugathi igotini riu ria Supreme Court ashoke majaji macio 41 mari 41 riu makiri 40 majaji macio 41 kana 40 riu umwe ni akiherire ri the 40 judges amwe ni aigotiria migunda Land and Environment Court amwe ni aigotiria Employment and Labor Relations na amwe ni Court of Appeal ni akufatara ugi munene muno wori agutwarithia maundu maya tondu igoti ria migunda ni andu aingi mendete tariu mwena witu wothe wa Mount Kenya ithui igoti ni ria migunda migunda tukiendaniria migunda succession migunda wetu ina a lot of dealings around land igoti ritu ria Nyeri ni ria migunda igoti ria Maua Meru igoti ria Kirinyaga magoti macio maitu mothe ni migunda koguo no nyeo ni hakwa ingiona abe arori ria majaji ma migunda magucweyo na tondu natio majaji macio matina thina maingi ni mawakirire macio mabe macweo haya guko kwa labor relations mashira mawira ona kuona kuno kururu haha Court of Appeal ni ho thina wari wa majaji maria mumaga High Court magithie Court of Appeal ring ona hau akirori uria ke agutwarithia hangifatara gucokerwo ri no hacokerwo but land na labor ekorweri kite asirithia kana Chief Justice aria makoretwo meho na muno ureketie kuma Justice Maraga agaikinya handu ugakora ni makoretwo na ngucanio nene muno na thirikari die ukirora hihi makinya na mitaratara ya Justice Koome nao egukore hanate na thirikari nidirona ari mutimia ri nidirona ta kuhota gucokaniriria relationship ya organs na corona ugi wa kaundu twitaga interdependence umenye igoti bunge na kuria president ari kwa executive the mara utira waji kuwira
koguo riu no nginya makoma makirutithania wira nigetha mahote kuruta wira wa Wanjiku hau ni akubatara gukona ugi munene tondu tugaga ona ngithie ku negotiate ni tuge na executive ti independence ya judiciary aranina na no nyende muno kuri independence of judiciary and isolation of the judiciary dakare isolation of the judiciary because that won't help arehe interdependence tari mawatho maria majaji matauraga kuyeherania ati kuyeherania ati riu muige haria kando muge ni tuti ati independence rita kuga tutikerwo ndu ni mundu tuti ona besha tari wona besha cia bunge cia judiciary matingio na besha tiga mathie bunge tondu kibeti kia Wanjiku kiigagwo ni bunge koguo ri wona judiciary menda besha no nginya mathie kuri ene kibeti na nio abunge unaona riu house speaker gukiraho na chairman wa budget na chairman wa justice and legal affairs committee mawatho maria bunge ta igoti ritauraga mahitukagio ni bunge koguo nario igoti ritingiruta wira tiga bunge rutire wira tondu mawatho maya mothe turaruta ma security ma violence ma ciana ma atimia mawatho macio mothe nimo igoti ritauraga mawatho mahitukagio ke ne bunge akuru ni guko kwa executive president niwe muhe wira wa katiba wa ku appoint judges again ni do separation of power interdependence na checks and balances koguo justice Martha Koome nioke na ugi ucio amenye hali bunge National Assembly na Senate na hari president na riu ni yokari chief justice to ginya arumirire njire ya chief justice Maraga arari nayo iyo ya judicial isolation na justice Willy Mutunga ni ahotete guka bunge agatuma budget ya judiciary yume 3 billion to 17 billion na guthie justice and legal affairs guthie budget na tikuga ati riu ni wani na independence of the judiciary na guthie ku negotiate na kwaria na members of parliament so ni agie na ugi ucio na areke igoti ritiga isolate tondu igoti ri isolate na no ri kurehe thina ni tukuhoya ugi ucio ri akorwe naguo woria gutwarithia maundu haria bataire kunyitanira na the other two organs akanyitanira tari bururi ukirwa na terrorism we are all fighting terrorism bururi ukirwa na corruption ithuothe ni turarua na corruption ndukaugia ati ni aria mararua na corruption ati de withu igoti turege guteithia tari unaona mashira mothe ma corruption maturite makwamite igoti-ini ona ntukugite ya 100 days kitu kingio kwenda kurora ni divisions tari division hiyo ya anti corruption jaji wa mbere mutimia Ghana athurwo Georgina Wood abire kuruta wira wa anti corruption tondu mashira magana matatu mashira magana mana matirathi na mbere arore mashira ma biashara commercial law again the commercial law division na yarore koguo she needs to be playing in the economy the court it is true igoti ni independent not isolated na ni igoti ria Kenya na ni igoti ria Kenyans na ma chief justice mage mana twarithia wira ucio ni agukurora history twakiona ma chief justice maria matwarithirie wira wega what did they do how did they interact then she follows suit ona magienda no magie gikaro kia the heads of organs every so often just to check how things are and not to interfere with the independence of the judiciary independence ya jaji twendaga muno ri ni ria tumitaga decisional independence jaji ikarite thi agithoma fairo rinda korio ciuria ciuria gutua cira wake tondu fairo wewe nayo no riu maundu maya mangi tari uria mahuthagira besha no nginya metekere parliamentary scrutiny tumenye corruption iri Kenya ona corruption iri judiciary unaona kure tari uhede itu to justice and legal affairs committee JSC ni arekaga guka bunge na riu bunge ni nyumu na kibeti kia Wanjiku koguo no twende mwayo bidio ni twendire mutitwire ore murahuthitire ke besha cianyu umenye riu take no nginyoke nigetha makiongererwo besha riu ni hindi ya covid koguo tutirahota kuigwa mashira ta kawaida riu mashira maraiguo online through technology ni ugukibatara besha nyingi cia kuruta wira tocio ni ukubatara majaji maige magistrates aige clerks aige no nginyothie kuri andu aria makoragwo na kibeti either treasury kana guku kwa bunge ni tukuhoya ngai akorwo na ugi wa kuruta wira ucio wothe na tondu atimia mana nyitirira miciiri nyoke nyitirire mucio witu wa Kenya uyu wa Kenya oke nyitirire asante sana o turi ho mago igoti nario muthenya wa ramithi nirietereirwo muno gukiguo uria gukuhana president thiini wa intre yake tweheretie wa Koome nyingi tugocoka tugoka bunge nene na bunge ya senate nao ni marikitie gukiuga gugitikiraniria ciigi BBI na kuna hukumanagia na haha makinya ma BBI ni mariku igoti niriga ni rucio Thursday thaa 8 na muno tondu igoti kitugere fatire kumenyerera wedi wa Wanjiku Wanjiku's views kana the sovereign hinya wothe wa katiba itu ya 2010 washokie kuri Wanjiku Wanjiku no ahote ku exercise hinya wake directly
kana huthire bunge riu rita riria BBI ri Wanjiku arenda kwiharia nie ne gwiaria I want to exercise my sovereignty in person na dirona kiria kingituma igoti rigirie tondu Wanjiku ni akwaria referendum ri reke BBI o ugo bunge rekire bunge cia county ikihitukia Wanjiku no akearia bunge ya senate rahitukia Wanjiku no akearia bunge ya national assembly rahitukia tondu ona uria atikwe yandikitwo 257 Ogehutia maundu maria mari 255 bunge ri 255 judiciary iri 255 commissions iri 255 na niwona ciothe ni hutie ni BBI besha cia devolution iri 255 ogehutia maundu macio ri no nginya uthie kuri Wanjiku auge kana ni akumenda kana ndakumenda reke hatikagia na kihingisha reke horo uyu wothe ri ugathie kuri Wanjiku na ni nyonire muthe secretariat ya BBI ni yugire by July na ni ngiona ungigitara thiko 90 kuma riria bunge yahitukia thiko 90 Wanjiku athie referendum reke na igoti ritikire reke ithuothe tuthie referendum na ni ucira wa Njoya uria watumire tuthie referendum ya mbere 2005 ni bwogire ati maundu maya manene muno ma bururi mashira manene muno ma bururi reke Wanjiku agetwira na tondu Wanjiku ni agwitwira na kura yake ri andu othe ni mamu facilitate etwire so in another 90 days we should go to a referendum no na ni ndirakena ni July nigetha August ya mwaka uyu August ya 2021 to August 2022 an electoral year IEBC kurona mwaka mugima wa kwihariria githurano gya 2022 so reke tutigathie August tondu riu nitukunyihanyihia mwaka wa IEBC na niwona kwina delimitation ni gugwikwo delimitation ni wa constituency 70 so reke tweke earlier no kono mamirehe July bereri the better so that by July ni turikitia ko kwina mashira ni no ginya ugithondeka referendum rwo mtata ndaithiete kundu na andu angi ukona mundu utarakena ni kaundu hau jiraini kana ona shiro uyu ngituo rucio ri ungia gutuo wega ri nona andu no ginya mathie court of appeal andu ningi mathie supreme court nona no kurabatarikana time so by July tukoro twikite referendum na niona ndiraho ya the earlier the better nigetha tondu naguo kwina covid na turore muno Brazil na turore muno India so na referendum iria tuguthire tia mass rallies. It is probably going to be town hall meetings. Adwa nini? Adu igana rimwe maririo you know wagukudania kude wagatufia you know ugo tuthiete tureketie tutaku you know tutigaikare muno nigetha rally cia BBI iri na cio itigagiturehera mathina mangi na nigetha by July turikie referendum IEBC yambiririe kwihariria githurano riu ithuothe ri turikie maundu ma BBI na ithwe by next year up to say about February mieri itandatu mbere twambirie kwihariria githurano Wanjiku ni akoretwo akiuga tutimiiguite kurerikana kwine no kurerikana kwine no engi riu kumanagia na haha tugitwe igoti ni ria gituo ria rigutua muthenya wa rucio kumanagia riria president agukinengera IEBC amere oya iriwo horo uyu IEBC ina thiko cigana na kahinda-ini gaka ri Wanjiku ni maundu mariku agirwo ni gukorwo agieterera ihinda-ini riri IEBC igakona thiko 90 kuma maheo document yo ni president no dirona tani tondu umenyere utore me hakwi mweri 15 ni magitwara thiko 90 ginya igakinya August 15th ni riu no nyede ona ko ni within 90 days in fact reke mo ta thiko 60 tondu kindu kiria makufatara muno ni besha besha ri treasury nayo ikaga by election na githurano ta giki kia referendum ri ona gitiekagirwo budget-ini gikagwo kaundu twika contingency funding ni kaundu kaumira njira-ini ona by election guti mundu koragwa fagiteria cikaumira so by election egiumira ri IEBC heagwo besha cia that by election kugo maheo besha ni treasury ri na ni besha cia treasury nacio turauga maita meri besha iria nyingi ithie kugura vaccine na ni minister ni arakiaririe mutai wa kagwa arakiuga Johnson & Johnson 30 million doses iguka na wega wa Johnson & Johnson it is a single dose AstraZeneca it is fully done within one dose ndo umenyeri wa dware AstraZeneca no meterire dose ya AstraZeneca adiuka kiuria kiu ni aracokirio ni akwenda gitwire dose ino ya keri ya AstraZeneca ego kali acio AstraZeneca marikirio adwa ya giothe matari ya theceri acio magithie ino ya Johnson & Johnson kogo riu besha cia treasury imwe cia beithia igure vaccine na cio imwe ihewa IEBC nigetha makiharirie for the referendum within the 60 tondu menye voters register metikire mahuthirio ira yakiriho na yakiri na andu 19 million which is good representation voters register ina 19 million so they don't need to register us again akoroni uguo kugaga ni maundu mariku agushiria kaige na kaige tukurila ina media na muno also issue to town halls nigetha o county kimenye ithwire utanyiri
niki kiriho kia BBI na ithuĩ ta Nyeri mbeca citũ nĩ ikuma 5 billion cigithie 9 billion twina billion hinya ni wega mundu amenye ungeikia yes umenye Nyeri 4 billion ni cioka na 4 billion cia Nyeri ni 4 billion cia urimi 4 billion tari urimi witu no wende uheo besha ona nigetha gavana witu akahota gutuhe fertilizer gavana witu akahota gutuhe indo ingi tukubatara riu kahua gukari na besha njega nitukwenda urimi tucio ugashire so urimi 1 billion mai ngwira horo wa Kenya ite ngai ni ona juragia BBI tukari mai ma Kenya ite maigwa ni kuma 84 mai ma Kenya ite ri mabe moke ni oigire gavana witu againgia bire gwetha besha ingi nyambe jikire mai ma Kenya ite haya mai na niwe gwito Nyeri mai ni ma gravity mai macio mahoro 1 billion no itwari mai maigi health ugima wa mwire another 1 billion na fara both tarmac and maram roads another 1 billion so riu ugiigwa maundu macio mari mega hamwe na ward development fund hakuhi 20 million in every ward citu ni 30 waigwa maundu macio mari mega ta mundu wa Nyeri we ugakiuganie ni ngahura ke yes mundu wa Kiambu inywe mwina constituency ithathatu iroka guku abunge nyuma 12 moke 18 na ni tondu population ya Kiambu nayo ni igithiete iguru haya Kiambu kina besha ku 10 billion extra because again of the population Kiambu kina maundu ma youth ketuge maundu ma youth makire kundu guothe atimia itecia atimia we waigwa kaundu kega ri ugakiuganie ni guvotira this document Naikuru Meru Embu Tharaka county citu ciothe Nairobi na constituency ige 12 even in other parts of the country so I think that a bit of civic education now can happen but through opinion halls kana opinion town halls tadu magana meri opinion leaders atugatiria ito mathomithio aremia ito traders youthi atimia ando marima wathe nao makeigwe na ni riu mena iteinya in the BBI document adu kuri maretigiro horo wa judges na hau ni hakunyitana cira majaji matigetigire judiciary ombudsman ni hadu mundu wa kurora uri andu mararuta wira na tondu hari gikundi kia andu 2000 ndugiaga few bad apples na judiciary ndikahenani tondu andu ni mohoi andu aingi ta mawakiri maingi ungimera ta gwetera majaji bad apples ni mekukutira wako shwali tari wona kuri chief justice wathiaga round failo shire haria akerwo shiria ni lost files akariwai na ndirage ciona issue missing file icio itire kuo missing ono gicionaga kariboye kago kuraria ati ciwali maundu tamashini makwenda kuripoto shira wa mugunda wa windo wanina miaka 20 igotine kai karigo kaihiro urashirirwo ki ciwali maundu mashini makwenda kuripoto niki kirato mashira onine miaka 20 aya jaji ni aigwa shira na niwe jaji afatire kuheana judgment na thiku 42 nigo wathugite ngaire kegwire ni kuri jaji miaka 2 miaka 3 ndari heana judgment na ma witness ni amaigwire surely some things must be na watho mwirite thiku 42 days aheana judgment na niona thiku 42 githi tikire nyingi kama kamweri mugima na thiku ingi 12 na niwe majaji mafatire kuigwa mashira kiroko thainyanya mathie maandike ki judgment mairu ginya research assistants mahetwo ki gutikire matahetwo nigetha makiandike judgments ici jaji ndari andika judgment ni mwetera mieri 3 ona ni muomereria mwaka mugima surely mwaka wa kerere ni kwende gukugie na ombudsman hadu ngikiripota that your matter has been pending for this long witness wa mwisho aigwirwo 2018 Reweno ni 2021 we have not received a judgment like ombudsman arore what is going on with that file haya kuri jaji age nao gutwikaga ati jaji ugaga failo yaku ni hedi nayo ati we fageti atia katwaje ati we you know I can't say this way or that way we ni wokojira we kuligana noria jirole tugutura I know we jaji to shofatire ku report tondu menye jaji itu tumeraga ni ta Caesar's wife nima ni kuri na corruption buge nima ni kuri na corruption executive no le we twatuire muroli wa andu aria ngiri riu nayo wagitwika corrupt tugukiurira ku riu no nginya we tukuigio na higher standard nigetha uhote kurora ayagi ugikianjia kwira andu ati failo yaku maiko ni hede nayo ati we yarie mundu wakwa ati cheza kama wewe ndio kila kalamu cheza kama wewe really we must report such a person haya jaji oginake ri ni kunywa njohi mathina maya gutiri kundu matakiri ajiriria kuri yo January ri akarikia January ri ucio jaji surely ri mashira maitwa gakiigwa ri tari kuri uyo jaji nake wa age of consent ino ya miaka 18
watho ni mwandike watho ni clear kaundu kau gatwitaga ka jurisprudence jaji riu no yaje ku introduce jurisprudence ha tutamenya ati mwana agetua ni wa miaka 18 basi ati agagituo ni wa miaka 18 what the hell is that? I mean surely mwana tari wa miaka 13 agikuria hewira ri no ugi ati ni aretua mundu mugima tiri wo mwandike tondu ni aretua mundu mugima tiri wo ni ugire ati mwana wa agetua ni arenda kuhika ri riu tawe oke ati tondu ni etua ni arenda kuhika ri na ni etua wa miaka ati we I mean ucio jaji tufatie nake kumutwara kuri ombudsman na role kana jurisprudence yake ri so ugu no go ombudsman arikaga ndari na uru ndari hadwara interfere na judiciary. It is an international standard. Tondu riu ombudsman ari reportaga to the Judicial Service Commission na thuro agatoro vetting Senate nigetha executive tondu niyo kwa mashira maigiri na executive riu National Assembly riu kuona ndari thiaga aritwaragwo Senate kuria counties iraruta wira so niu ni process dore wega so majaji matigire na mundu wothe oretigira independence of the judiciary ni nagire ucio ombudsman ari karaga JSC na ndari na kura no riu complaint iria andu mamureheire ri no cihuthike kweheria jaji wira no ti tondu wa ombudsman ni tondu report ye ri JSC ni ya mihuthira umenye JSC ni wina hinya wa kwira president akiambiririe tribunal ya kweheria jaji JSC nayo ri other than kweheria jaji ri dirari no ndungingika tari mundu wa kurega kuheana judgment na thiku 42 ri ucio ndafatire kweherio afatire kuheo warning or reprimand or something you know dakitimukinyu wa kweherio wira-ini riu JSC turari from zero to removal there was nothing in between ona jaji wa turoga wa kamnywaji ona wa kamnywaji ri the first warning tiko mufuta ngidona kamnywaji adwa yake githeti magekago first warning second warning riu no na riu kuma hau either you are reprimanded you are suspended so hinyosho naguo no nginya ongerekirirwo ni katiba na ni majaji ndungi mahutia tiga katiba ikwirire umahuti tukiambiriria 2010 ri twari na vetting board riu vetting board tutire nayo riu no nginya turore uria bad depots na turauga gutire kundu gutari bad depots na judiciary kwina bad depots no na wandu te hadu drari na waigwa cia BBI ukaigwa andu makiuga nire ho tumeguithie no amuria uramiguithia niki akwa nikuigwa ndiraigwa ti njega andu meguthomithio ri kahinda-ini gaka ga utwika ati kumanagia na riri president era IBC nginya ira IBC guthie referendum kahinda gaka mushimo ndukuna tage kanini muno ga gukorwo tugithomithia andu tukimera wega kana uru wa document ino kituge tikanini tondu tariu kuma handshake kumenya handshake no ya 2018 BBI task force ya mbere ni ya mwaka mugima up to November 2019 BBI task force steering committee nigetha riu implement wira ya task force nayo ni mwaka mugima nige report ile tu launchire Bomas birthday ya president October 26 haya ni wona riu October 26 biru yo yakiabiria gukurutirwo wira kuma October 26 na riu turi May surely biru yo ni ya discuss muno igathie county assembly ithie kuria bunge no ketuge atiri no gukona kanya kangi kandu gwithomera ndirahope riu ni gwikirwo gatheti ni ringi andu mahote gwithomera na kiria atongoria opinion leaders magithomithio na andu mekete uria bunge marekire tondu BBI mundu ugaga what is in it for me and if there is something in it for you ndugathie no uria wiguite tondu umenye tari ward fund ungimirega na ni urenda basari na ni urenda ugima wa mwiri na ni urenda urimi riu wakimirega ri mbeca icio kaiga gicoka igugikore igiokiatia na tuamuranie maundu wa BBI ni kando na githurano gia 2022 ni kando na noguo bunge marekire githurano ni tugoka horo wakio no riu reke twambe tushire wa BBI na BBI ni guka iroka guthondeka kuria 2010 itahinyetie wega kana kuhinya kana kuria magesha monekete ungiona iri njega ni hakwa ingikorwo ngihoya hau muno ndukaigwe no uria ugite ta cucu witu ngimitaga BI njanyoka BBI no yanyu tujikomie deno BI tutira BI no riu reka ndugatuike wakuga ndukwenda BI na maundu maria BBI irenda kureheri ni amenda tariu gigi wa wito wa Kenyaite ungiko ni urenda mai ma Kenyaite magiukeli ungigicoka ukiuge turenda BBI ati na mbeca iria iroka na BBI ni cio gukurehera mai akota ithwe gwitu ni kundu gwa githomo ta gwitu tha ya kundu kwingi ni gwa githomo na nyiri kundu kwingi ni gwa githomo na mathira na kundu guothe urenda twikire ta 5 million
in the bursary fund nigetha ciana citũ ithome. Mwana witũ etwo Nyeri High agathie Nyeri High, mwana witũ etwo Kagumu agathie Kagumu, mwana witũ etwo Gatu agathie Gatu kana Mahiga Girls kana thukuru icio ciothe irahituka. Tondu menye riu nituko tunagathie na kangi mwana wa etwo Nyeri High tukaga mbeca cia kumutwara Nyeri High tukamutwara day school. Na tikuga day school ni njuru no riu day school ri grade ya mbere rike tuge ni C+ kuria Nyeri High ri grade andu arĩa mena A ri ni ta hakuĩ 40. No kwenda mwana athie githomo kiria kimwagirire na to githomo gia secondary ni tukwenda guthie githomo gia college na ginya githomo kia university. Kalima witu turenda 5 million ithie bursary. Riu ri tungigicoka tukirege BBI ri tukagicoka tuthomithie ciana na mbeca iriku. Twarega BBI ri kahua tugathondeka na mbeca iriku. Twarega BBI ri maundu maingi turenda gwika ta Nakuru County ina 10 billion. Nakuru County yendaga etwike city status. Toria riu twina Kisumu City na Nairobi City. Na Nakuru ni nginyu tondu menye uria mugutwika city noguo ukuria kana ni bara ria nene ni iragiuka. Ungikirega bilioni 10 ri ta murata witu Susan Kihikari surely riu ri I mean what are you saying? Ketwabe tuwe mbeca wa 2022 ri ni tugashira 2022 riu reke twabe tushire maundu maria matwagirire na tuhoe ati andu ni maukona kaundu kau ga kuona regional interest na maundu maria matwagirire ithu ta Mount Kenya. Twabe tuthure yes no reke tukihopate ni gukona githomo hiyo na koti kinene tutigetikire mass rallies tondu mass rallies nation igu iturehe thina wa covid ni gukore kirehe tukirikia mweshimiwa andu ingi makeyuria riu haha ndoria wita wakiri andu ingi makeyuria uhoro uyu turonire wa mundu gwitwo Isaac Mwaura okorwo ni agithiete na agithie political parties tribunal na kamwira asa gikiro giaku gitikinyanire na aitwikania ukirutwo na rigoti rikauga ehe abai mweterere hanini ndiwe na kuri wangi mario on the pipeline metereire Millicent Omanga na ari angi ndiwe kumanagia na haha makinya ma watho ni mariku na kana gaka noko ono acio angi mekunyuira. Kituge tire ni kuri kaundu twitaga party discipline na katika ule tukali ho Kenya tura tulite uguo filanga free kwanza guku Kenya niguo kuri otangimenya mubunge wa ruling coalition na wa opposition ndukimenya tondu othe makwa makiaria uri ora expect support ya thirikari ni ora hura thirikari na you know a lot of confusion. So niguo kwenda kugia na party discipline kau na tariu no ngirora BBI tariu leader of official opposition nikio giti kiu kirenda gucoka nigetha parties not forming government iga ikoro iri opposition nigetha ona igiturorere corruption umenya ndore mari thirikari matigiota kwirorera uria marahuthira mbeca kukwendaga aria mari njari matwire kana aria mari thirikari ni marahuthira mbeca wega for the good of Wanjiku. Na kogo ni gugukana environmental na area Bishop Muheri taga political hygiene ni kurabatara political hygiene nigi andu matigakirumane nie Isaac ni murata wakwa muno ani nditaigua kihapiu tondu you know dakinyirio na miaka 40 kwarekire mahitia ma umundu no riu hari haroneka muno ha Isaac ri ni ati aciari-ini no go zone ndu yaririkana riu rumanite na mutimia mutie mama ngina reke aciari matwike no go zone as part of our political hygiene. Parents are no go zone tondu na matikire utetini I mean tariru ni agogoni ni mutetire kana niwe mutetire we don't need to involve your spouse or your parents or your family. Family is a no go zone ni nawe na policy ni wana tini ura attack ni kugora uga BBI no dare hetijeka it's not me you are attacking na ni ndukanume as a person tondu na nire no kugeria ndirageria haria keguhota. So I think how ne tugenia thire muno na maundu macio aririe magithie muno na mamwe na matiakire mama na ni wiri mafio fio ri kiria ni gucuka ki mai woikari higa na boke menyerera alafu kurenga guoko kuria do not cut the hand that feeds you. Tondu nominated ni kiama kia Jubilee through the president surely tihede wake menya ni wa dynasty wakiaje kumuikia irumi that is wrong. No watho na guri reke tuge Isaac ni agwetha mawakiri mega ni magwitengera igotini makirore ihoto ciake tondu menye ni urakire mujumbe wa disability persons with disability na ni Isaac ni arwagira andu mena disability muno na arari na watho wa disability just on Thursday to discuss watho wa Isaac Mwaura wa andu aria mari mawathe ni amaruire muno ihoto ciake ni igukirorwo kiwatho na igoti ni rigukirora ihoto ciake na shiro gituo ria kwagirire no riu atetia yangiri ona cio tugukiutie atimia ri political hygiene party discipline maundu mamwe matire kiria ungiona andu makenyihia kiama-ini ri tigukorwo ati matiramenya uria mareka ni gukorwo ati nima kiama ni kiri hierarchies
na kiama ni kiri organs of the party tari umenyo na shira toyo ukwenda ukautea tani ni ndatwaritwo na kugitu na nyite tonto shira na kugitu nyenda kukulio maundu mako nore wanyitwo ni shira tocio. You don't joke. You get your lawyers, you prepare very quickly, you prepare your defense, you show your loyalty to the party. Todo kiama ni maundu maigi kireda tari ukiama gitu ni kiedete development kiama you know like all of those things. They work akiona what else you are doing for the party na haria mundu aitetiere you know hatiri mahiti ya kuga I'm sorry ndahitirie dekerai please dekerai tuna mutika kenyi gate muno oreke tu ishire mwaura wega na tukiwisha te siasa shito going forward netodi hotaga kumenya the ruling coalition and the opposition party wathurwo na kiama kire ruling coalition ugaikara na sera cia ruling coalition wathurwo mwena wa opposition ugaikara na sera cia opposition na andu magite kiama na party organs. Asante nigera tuthiange na mbere to no tungiakiuria ciuringi cigana na iria iragitumwo no ni undu wa mathaa tugukinyiria hau na no tugucoka nyingi tugucarie na muno twariririe maundu megie gender na gukorwo tukirehe riu undu wigi ona ciana thiini wa maundu maria turona ma watho uria guko gwithi na mbere. Asante sana ngatho nyingi muno na tucokagia ngatho nyugia na kanya noko ya time ya ukakwaranĩria na asante sana na mashabiki wetu wothe asante sana everybody asheria kwa andu wothe ntoke na nto magaidia tucokia ngatho. Asante ngatho nyingi muno tutigukiria hau ni undu wa mathaa tutikuongerera kana turutarute tuma na Honorable Priscilla Nyokabi ni commissioner wa National Gender and Equality ni ndauma haha ndathie ukorwo na jamba ya wira kuria Inooro FM nituno tugiko tukianiriria maya na mangi maingi murarie thayu mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.